أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. صدق الله العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Ya Allah, осы оқылған Фатиха Ықылас сүресінен болған сауапты Адам ата мен Хауа анаға, пайғамбарымыз Мұхаммед саллаллаху алейхи уассаламға, барша дүниеден өткен пайғамбарларға, сахабаларға, шахидтерге, дүниеден өткен барша мұсылмандарға, өзімнен дүниеден өткен ата-бабаларыма, әке-шешелеріме, туған-туысқандарыма бағыштадым. Я Алла, ол кісілердің рухтарын осы оқылған Құран аяттарымен нұрландырып, қабір азабынан сақтап, жандарын жәннаттық ете көр. Бұл дүниеде біліп білместеген күнәларын кешіре көр. Я жаратқан ием, ақырет күні ол кісілердің амал кітаптарын оң жақтан болуына нәсіп ете көр. Раббана атина фи дуния хасанаттан ва фил ахирати хасанаттан ва қина азабаннар. Амин.